Maandiko matakatifu. Tunasoma ndani ya Mathayo 16 tutaanzia mstari wa 13 hadi 18. Ndugu hili atafutie Waefeso ya pili mstari wa 20 hadi 21. Tunasoma mizina y'Imana. Nuko Yesu aja mu gihugu cy'Isirayeli ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi, abandi bakagira ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebweho ubwanyu kugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira uti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Abefeso. Ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera umwami Yesu. Amen. Bongeye turagushimiye impamvu dushimiye umuntu n'imbabazi zawe wakoze kuba wabanyiriza, waturinze aho twaturambitse imibiri, barinde abagenzi wese wabanye natwe, uramuze wabwa icyubahiro dore uratwemereye kugera mu bihari byawe, tugeze mu marembo yawe, tugeze mu ihema ryawe, turagushimiye turavuze twawe icyubahiro twamamagaye ngo umanuke hagati yacu. Dore aya magambo asomwe ni inyuguti nta muntu n'umwe washobora kuyasobanura, ariko wewe Mwuka utamugiye uze usobanure aya magambo asomwe. Manuka umwe wese umuvanire icyo kurya, uze twigishe natwe duteze amatwi ko twumva ibyo Mwuka abwira amatungo. Garagara hagati yacu tubisabye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Jena mwini data kundikora mutsamu izina ry'Umwami wacu. Mimi na ndugu kutenda katika jina la Bwana. Imana ishimwe kandi himbazwe, yaturinze yaturamukijeho, iyo Mana nihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ni ubuntu twagiriwe Rehema alitujalia kuba turi guhumeka, iyo Mana nihabwe icyubahiro, yatwongereye umusoro. apewe sifa tukuzia siku ya leo. Ni ubuntu, Ni neema. ni imbabazi z'Uwiteka, kuko biranditswe ati Uwiteka atarinze abarinda baba barwira ubusa. By'ukuri Amerika baravuga ngo ifite ingabo zo kurwira, ariko Uwiteka atarinze Amerika abarinda baba barwira ubusa. Nta muntu n'umwe ushobora kurinda atari Uwiteka urinze, abo bose barinda baba barwira ubusa. Reka mubwire mwene data, ndetse n'iwawe n'ugusha mu nzu ugakingwa ugashyira agatare, ariko Uwiteka atakurinze cyangwa ubusa, uruhira ubusa. Abadayimoni ni benshi, imyuka mibi ni myinshi, abagihiga ni benshi, ariko kubw'imbabazi z'Uwiteka, Uwiteka aravuga ati isaha zawe tuzazajya, Uwiteka akagutumira ingabo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uwiteka ni umurinzi ukomeye, Uwiteka arinda abagenzi, Uwiteka arinda abaryamye, Uwiteka arinda abakiza abarwayi, Uwiteka akora imirimo yose. Amen. Uwiteka Imana ikomeye.
Imana ikomeye ntawe wagereranya nayo. Imana ikomeye ntatugereranya n'abana b'abantu, ntatugereranya n'ibigirwamana, ahubwo ni Imana yigenga. Imana ikomeye kuko ishoboye byose. N'Uwiteka ntagira itangiriro ntagira n'iherezo. Niyo mpamvu mu byashuri handitse ati Alpha na Omega, Alpha na Omega, itangiriro kandi niwe herezo, ntawe ubanziriza ntawe uzamuheruka, urwe byose. Amen. Ese nawe mwiriye gutyo byose muri byose Uwiteka. Naho Ashera afite itangiriro, Muhammad afite itangiriro, Imana afite itangiriro, Francis afite itangiriro, wese umuntu uwo ari we wese afite itangiriro. Ariko Uwiteka we yabwiye Mose ati tubabwire ati uwondiwe Uwiteka Imana ikomeye. Iyo Mana niyo Mana yacu. Uwondiwe ati ndiho mu makuba ndiho, mu byago ndiho, mu karengane ndiho, mu bibazo ndiho, aho ariho hose arahari Uwiteka. Amen. Ariko njyewe ashobora kumpamagara, ashobora guhamagara umubyeyi akabuza anakosekana, ariko Uwiteka imuhamagaye ahageze Uwiteka akwikwa ati ndiho. Uwo wamugereranya nanjye, wamugereranya nanjye, wamugereranya n'umwana w'umuntu. Oya, umwana w'umuntu arashira, afite itangiriro arapfa akarangira. Amen. Umuntu w'Uwiteka Imana yacu. Umunsi w'ejo turaha siku ya kesho kwako twaganiriye ku ijambo tuzungumza ati Imana yumva amagambo y'Imana, anasikia maneno uw'Imana ule wa Mungu yumva amagambo y'Imana, anasikia kandi uw'Imana utashobora hawezi kusikia ariko uw'Imana ule wa Mungu naho ijambo ryavugwa mu migani, naho ijambo ryavugwa mu busanzwe, we arabyumva. Kuko Yesu yavuze ati intama zanjye zumvira ibyanjye. Iyo uri umwana w'Imana bisaba gusobanukirwa ijambo ryose ry'Imana. Amen. Ntawe umeze tuzaba tubisobanura. Oya, ijambo ryaje urahishurirwa wewe ku giti cyawe. Nabajye ayigero ruvuga ati urashobora kwicara na buriya ijambo rikavugwa hanyuma ukaryumva ariko ukagahana sebe. Kuko hano umwana w'Imana Isaya yavuze ijwi yaryumvise, ariko muhihi hakusikia. Imana Wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. urashobora guterana Unaweza kusanyika kama hivi. akavamo umwe gusa wasobanura. Alielewa. Urashobora guterana gutya akavamo umwe gusa wahishuriwe. Amen. Amen. Mwumve haya magambo dusoma. Sikia maneno haya tunayosoma. Petero n'izindi ntumwa Petro na mitume zari intumwa cumi n'ebyiri. mitume 12. Yesu aziteranyije Yesu anazikusanyisha. arababaza ati mbese hirya bavuga ngo hinde, iyo hirya no gusha, iyo hirya y'abantu n'ibiryo ashinginde ese hinde kibavuga umwana w'umuntu iko nani? barasubiza intumwa Wanajibu mitume. barasubiza ati Sawa na jibu ati hili. mwana Mfalme. ya hirya baravuga ati Elia. undakaza akavuga ati mwami ya hirya baravuga ati Yohana. Undakaza akavuga ati mwami ya hirya baravuga ati uri Yeremia. Undakaza Anakuja. akavuga ati Anasema hivi. ya hirya Ule gamba. Anasema hivi. Wiko mmoja wale wa mitume. Wao wale wanabii. nta gisubizo cyaboneka Najibu ile maneno pale. ntacyo. Yesu yarashaka guhishurirwa, yarashaka umuntu yahishurirwa amenye igisubizo cyawe. Ya kweli. Maze Petro umva ashyira akaboko, umva mwami uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza hano. Anastahili kuja kwa
Amen. Amen. Simoni Petro arasubiza Anamujibu. uri Kristo Uko Kristo. umwana w'Imana ihoraho. Anaishi. Amen. Amen. Igisubizo kiba kiravuga. Zinapatikana. Yesu arababwira. Yesu akamwambia hivi. Yesu aramusubiza. Yesu anamujibu. Urahirwa Simoni wa Yohana. Heri Simoni wa Yohana. Kuko Wakuwa. n'amaraso atakujya mwishuriye ahubwo ni Data. Bali ni Baba uliye juu mbinguni. Amen. Amen. Tushobora kumenya amagambo y'Imana udahishuriwe wama imyaka maganira mu butumwa ariko utarasobanukirwa ese wumva n'iki ukawufata nk'ibibirya Unakamata kama sehemu yako. utari wasobanukirwa ese Kuelewa ni katika ese sehemu. n'itorero Ndani ya ese kanisa. n'ubutumwa Ndani ya ujumbe. gikorera Unatembea kama kabisa. isaba uhishuwe Ninakuomba ufunuliwe. umenye Utambue ya kwamba iriya kandi ile sio sehemu. iriya kandi itorero Ile risanzwe sio kanisa kawaida. ahubwo ni umubiri wa Kristo Ile ni mwili cyangwa wa ni Kristo. itorero rya Kristo. Hao ni kanisa la Kristo. Amen. Amen. Bizamubwira ati, Yesu anamwambia eti heri kuko na heri atari inyama sio damu au sio nyama na damu, atari inyama sio n'amaraso nyama na damu yamwishuye ilikufunulia ahubwo bali ni Data wo mu ijuru. Baba aliye juu mbinguni aliyekufunulia. Amen. Amen. Guhishurirwa Kufunuliwa gutangwa n'Uwiteka. natolewa na Bwana. Urashobora kuba mu iteraniro Unaweza kuwa ndani ya kanisa ugataha zero ijambo rikavugwa ariko utarahishurirwa. bila kufunuliwa. Amen. Amen. Niyo mpamvu uzajya mubwira ati umubatizo w'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Akakubwira ati Anakuambia eti hapana. yaravuze ati twebwe mu mahanga tubatize mu izina rya Data wa twese umwana w'Imana. Na Mwana na Roho Mtakatifu. Wagenda ukamubaza ati ese Bibiliya kirahangaha cyanditswe he Andika wapi? ukabihindura. Unapata makaratasi na vikosa. Kwa nini Araje. bado kufunuliwa? Amen. Amen. Yesu yarababwiye ati mugende Yesu alimwambia mu mahanga mubatize mubatize mu izina wabatize mu jina. ni mu izina Jina. kari mu mazina Si mu majina. ni mu izina Jina. rya Data wa twese Baba wa sote. umwana Na Mwana. Umwuka we. Na Roho Mtakatifu. dusobanukirwe se Data ni izina Baba ni jina. Data ntabi izina Baba sio jina. umwana ni izina Yote ni jina. umwuka wera ni izina Roho Mtakatifu ni jina. Ile ni heshima ya Bwana. ibyo byubahiro Ile ni heshima Imana yaje ya Mungu alikuja. yabaye Data Kwa Baba ikure misi niko naomba yabaye umwana mtoto ari kudupfira akitufia. umwuka wera ni Anakuwa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Amen. Amen. Ibyo rero ibyo bivuze izina rya Yesu Kumba Kristo. jina la Yesu Kristo. Ukimwambia mtoto wa Mungu anasema eti amin. Inaandikiwa eti Mahanga yose ndani ya mataifa yote nta rindi zina twahawe kuna jina ryo tulipewa gukirizwamo kuokolewa na atari Yesu jina Kristo. la jina la Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuvuga Kwa sababu tunasema hivi utarabatizwa muri iryo zina rya Yesu Kristo ibyaha byawe byose biracyamurirwa n'urupfu uzanibuka gukira ko konyine gukira kuokoka pekee ni ukubatizwa muri Yesu Kristo. kubatizwa muri Kwemera umwami n'umukiza muri Yesu Kristo gusa. pekee. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ati Nataka zungumza neno linalosema eti kanisa. Kanisa. itorero ryubatswe Kanisa linajengwa ku rufatiro rw'intumwa. msingi wa mitume na wanabii. Amen. Amen. Itorero Kanisa ryubatswe ku ntekerezo z'abantu b'abantu. kwa mawazo ya wanadamu. Itorero Kanisa ryubatswe ku ntekerezo za Aburahamu. Itorero ryubatswe ku ntekerezo za Asheri. Itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amen. Aricyo gitabo cyera, ariyo Bibiliya yera. Hanze y'iyi ni sehemu. Amen. Hanze y'iri jambo ry'Imana itorero rikubakwa. Kanisa linajengwa ni sehemu. Ese itorero ni iki? Kanisa ni nini? Fred Branham, itorero ni iki? Branham. Yarashyize Alisema itorero ni iki? kanisa ni nini? Ese rifite inyigisho ki? Na mafundisho gani? Ese umuntu ashobora kuryinjira amate? Tunaweza ingia ndani je?
Amen. Amen. Itorero Kanisa ni abantu ni watu bumvishe ijwi wanasikia sauti barasohoka. wanatoka. Amen. Amen. Itorero Kanisa ni abantu ni watu batandukanyijwe bavanye mu mahanga bamwe wamoja kubwo ijwi bumvise. juu ya sauti waliosikia. Amen. Amen. Mmoja sikia vizuri. Itorero. Kanisa. Itorero. Kanisa ni nini? Ndugu Branham anasema hapa. Kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Alikubaza ati Anauliza yeye. hariho ijambo Kuna itorero kanisa kila kitu. arakomeje akavuga ati Anaendelea anasema oroshire iyo yisati Roshi bitanu bigaragaza kitabu inaitwa Imana inakuti. vitu tano vinatuonyesha kanisa la kweli. Ese itorero Kanisa ni nini? ndio warishinze. Ni mwenyewe alishimika ile kanisa. Ese ni ashirwa chi. Ni Ashere. Ese ni Gerard warishinze. Gerard. Ese ni Muhammad Kweli warishinze. ni nabii. Oya. Hapana. Ndio warishinze. Nani alishimika? Ubutumwa rifite. Ujumbe nao Ubuhe. ni ujumbe gani? Ute. Ni je, Duhinduka na mbadilishwa kiungo chake. Itorero Kanisa ni abantu bahamagawe. watu walioitwa Bumvise ijwi. walisikia sauti Igihe na cyabo wakati wao ibarasohoka wanatoka bava mu mahanga bava mu madini baza kubwo ijwi bumvise. Yaani waliosikia wanabadilika kuwa kanisa. Ese bafite inyigisho Kulikuwa na mafundisho gani? bafite inyigisho zitumwa n'abahanuzi kandi yazo inyigisho bafite Mafundisho yengine bafite wanayo inyigisho ishingiye kuri Bibiliya. inatumika juu ya Biblia. Amen. Amen. Ese washobora kubyigiramo Unaweza kuingia kubyigiramo kibabyigiramo ahubwo barivukiramo Amen. barivukiramo. Wanazaliwa ndani. Amen. Amen. Niyo mpamvu Yesu yagiye Ndio sababu Nikodemo Yesu aliambia Nikodemo utarabyarwa kisha baada ya kuzaliwa ubwa kabiri mara ya pili ushobora kubona hawezi kupata ufalme wa hepfo ari kuvuga ati chini kunasema hivi. umuyaga uhuha Pepo inapeperusha, ukabona unaona menya ahurengeye wenye tunaishia niko kuwa muntu wabyawe n'umwuka ambera. anakuwa. Amen. Amen. N'abantu bumvise ijwi Watu walisikia sauti barahamagarwa wanaitwa barasohoka wanatoka batandukana wanatengana n'ayandi. na mataifa yengine. Reka mbivuge ngo Acha niseme ni hivi. ubwoko Ni taifa bw'Imana ya Mungu utuye ukwabo. na hivi inakaa pekee. Amen. Amen. Tibwivanga n'ayandi mahanga. Ubwo ni ubwoko bwasohotse. Amen. Amen. Icyo turi Vile ndilo kanisa. arakomeza ati Anaendelea anasema noneho sasa mbere na mbere mara ya itorero kwanza kanisa ubwaryo kanisa pekee rishaka kuvuga ati nataka kusema eti abahamagawe walioitwa gusohoka kutoka abahamagawe gusohoka. walioitiwa kutoka Rero Sasa. Isirayeli Israeli ntiyitwaga itorero ilikuwa kanisa igihe cyose wakati yoyote yari yagasohotse mu watu gihugu. kutoka ndani ya Misri. Amen. Amen. Igihe cyose yari yagasohotse mu gihugu Wakati yote ya kutoka ndani ya Misri yari yakizwe hawakuitwa kanisa, yitwaga ilikuwa inaitwa imbaga watu wengi, abantu b'Imana. watu wa Mungu. Igihe bari mu Egiputa, Wakati alikuwa ndani ya Misri igihe bakoreshwa ku wakati mbere alikuwa anatumikishwa na kazi Farawo na Farao babaye itorero. hakuwa kanisa. Babaye itorero ryabo. Kanisa siku Igihe gani? babonye Mose aje Wakati Musa ababwiye ati akiwaambia eti, umve ijwi usikie sauti. Uwiteka arandumye ati Walituma eti, dusohoke muondoke, tujye gutamba imana tujye y'Imana. kumtolea Bwana. Ako kanya Wale bagisohoka wakaondoka ngo bizwi itorero. wale ndipo waliitwa kanisa. Amen. Amen. Arakomeza Anaendelea hivi. ubwo bahamagarwaga Wakati waliitwa gusohoka muri Egiputa kutoka ndani ya Misri ubwo bizwe itorero waliitwa ry'Imana kanisa la Mungu. kuko bari bahamagariwe Walikuwa gusohoka. wanaitiwa kutoka. Amen. Amen. Nyamara nyamara Sasa niko bimeze vile vivo ijambo itorero rishatse kuvuga
rivuga neno kanisa linamaanisha walioitwa gusohoka, kutoka, abahamagariwe gusohoka, walioitwa kutoka, bagatandukanywa, wanatofautishwa, bagahindurwa, wanabadilishwa mambo mengi. wiha akaba ari iyo Wiki anakuwa iko huko, anasikia sauti, anatoka, akava mu mahanga, anatoka tena mataifa, akava mu basigi, akava mu basigara, akava mu bacogore, akava mu akava mu bwoko bwose, anatoka tena makabila yote, ubwoko kabusigi. kabila yote anayacha kule, tushobora kwinjira mu itorero ndani ya kanisa gifite ubwoba, kigana ahubwo itorero n'abantu bumvise ijwi ya sauti, ukava mu unatoka, ukava mu moko, unatoka tena makabila, kuja tena ya kabila. amen. Iyo uvuye iyo ngiyo Toka huko unakuwa kabila ya Mungu, unakuwa unatupa kabila, ile ndio kanisa. amen. Amen. Kanisa, kanisa n'abahamagariwe ni walioitiwa kutoka. basohoka, Wanatoka wapi? Wanatoka ngambo na ngambo, wanatoka tena mataifa ya bari kushahe, wanaenda wapi? Wanaelekea ndani ya ufalme wa Yesu. bari kuja mu bwami bwa Yesu. Wanatoka ndani, wanakuja ndani ya wale ufalme wa waje Yesu. ninde, Utawala wale wake ni nani? iryo torero kinini Utawala wa kanisa ni nani? ninde, Ni nani? ni Branham se, Branham. wale waje ninde, Utawala wake ni ni nani? Eugene se, Ni Eugene. wale waje Utawala wake ninde, ni nani? wale Wale waje waje. kaundi ni Yesu Kristo. Amen. 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 Simoni aramusubiza, Simoni anamjibu eti Kristo kwa Kristo mwana w'Imana mtoto wa Mungu anayeishi. Yesu aramusubiza, Yesu anamjibu eti himba heri Simoni wa Yose, Simoni mtoto wa umubiri Yuda, n'amaraso kwa sio mwili na nibyo damu byakwishuriye, inakufunulia, ubu bali data wo mu ijuru Baba zote tu mbinguni anafunulia. Nani? Na mimi yakubwira nakwambia hivi, Petero, yuko Petro, kandi nzubaka itorero tena nitajenga kanisa ryaje kubigurwa, la kuile mwamba, kandi tena amarembo y'ikuzimu kabisa mlango wa kuzimu hata iweza. amen. Amen. Yesu ameshatse kuvuga Yesu hapa anataka kusema hivi, guhishura kufunuliwa kuri ubwo butare ile mwamba, nzubaka itorero, bali ndipo nitajenga kanisa. ntavuze ndazazubaka Ataijenga oya, hapana, ntavuze ndazazubaka ku mwana w'umuntu, ataijenga kwa ahubwo mwanadamu, iryo torero bali ile kanisa ryubatswe ku rutare, kandi urwo rutare ni Yesu Kristo. Urwo rutare rwishyurirwa, urwo rutare nta wundi ni umwami wacu, urwo rutare ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Ab'i Roma bo Warumi bagiye kubyumva, kibisikia ubwo Yesu yavuze ati urwo rutare Yesu anasema kuile mwamba, nzubaka itorero, bali ndipo nitajenga kanisa. bajya gushaka amagufa, Acha kwenda kutafuta mifupa ya Petro, baravuga ati wanasema eti Yesu yavuze ngo rero kuba kubaka itorero kuri rwo rutare tuje gushaka amagufa ye, kutafuta mifupa yake, sasa tujenge gushyira amagufa ye hano mifupa hasi. yake hapa chini. Oya, Hapana. Yesu yaravuze ati Yesu alisema kuri urwo rutare, ile mwamba, kuri urwo rutare, kuri urwo guhishurirwa bali kufunuliwa, ngo tubaka itorero. bali ndipo nitajenga kanisa. Amen. Amen. Itorero ryo ryubatswe Tutajengwe umwana w'umuntu, kwa mwanadamu, itorero ryo ryubatswe ibitekerezo mawazo ya ahubwo itorero kanisa inajengwa juu ya itorero ryubatswe ku rutare, inajengwa juu ya mwamba. Ile mwamba ni mfalme Yesu Kristo. amen. Amen. Nta wundi, Hakuna mwingine. ahubwo itorero ryubatswe Ndio mwingine kanisa linajengwa juu yake. batubwira ikindi, Walituambia je ndani ya Petro? batubwira ikindi Walituambia je mu Efeso ho bwiriza, ndani ya Efeso hapa wingi alisoma. Walituambia je itorero ryubatswe ku rutare, kanisa linajengwa juu ya mwamba, kandi amarembo y'ikuzimu tena milango ya kuzimu ntazayo. haitaliweza. Umuntu ashobora gutangiza igikorwa, Mtu anaweza kuanzisha Birashoboka. inawezekana. umuntu akagitangiza Mtu anaanzisha akavuga ati anasema itorero ry'Imana, ni kanisa la Mungu, uhakikisha neza uwe na uhakika ko ushingiye ku byanditswe, kama wewe msingi yako urufatiro kama msingi
ari ibyanditswe ni maandiko. Amen. Paulo yaravuze ati Paulo alisema eti nje mwubakisha mimi ni mjengaji wa kweli, nashizeho urufatiro nilitia msingi. abantu bose Kila yeyote akwiye kubaka ku rugo anaweza kujenga kule mwangu. nabubakisha ibikenyeri Kama unajenga kabisa, nabubakisha izahabu nabubakisha buri kimwe cyose dhahabu na kila kitu chochote, imirimo yawe kazi yako izagaragazwa itaonyeshwa wakati itapita ndani ya moto. itorero Kanisa gusohoka ni kutoka, n'abantu basohotse watu waliotoka wumva ijwi wanasikia sauti, sauti iguhamagara ati na kuita mwana wanjye mtoto wangu sohoka toka. amen Amen. abisiraheli barasohoka Waisraeli walitoka, igihe bumvishije wakati walisikia sauti bakigera mu butayu walifika ndani ya jangwa, wanaacha Misri, pale ndipo waliitwa kanisa. aho bakiriyo Wakingali huko bwari ubwoko ilikuwa ni ari taifa, abantu b'Imana walikuwa ni watu wa Mungu. amen Amen. Walikuwa ni watu wa Mungu. Efeso Wa Efeso kabiri 2:20 havuze nasema hivi, mumejengwa juu ya msingi wa mitume na nabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. amen Katika yeye jengo lote linatungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu. Amen. ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka amen Amen. tahandi itorero ryubatswe Na mahali pengine kanisa la itorero ryubatswe ku mwana kanisa lijengwa juu ya mwanadamu, iyo nyubako ku mwana lijengwa juu ya mwanadamu. umwana w'umuntu yarara Ule mwanadamu akifariki, kazi haijaisha. ariko kuko itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi Yesu Kristo akaba igurizo ikomeza imfuruka ashobora gutambuka itorero rigakomeza Acha kupita kanisa linaendelea. amen Amen. umuntu uwo ari we wese arashobora gucaho Anaweza kupita. ariko umurimo w'Imana ugakomeza Lakini kazi ya Mungu inaendelea. Papa wa Petero bagiye abahanuzi barapfa ariko itorero riracyakomeza umuntu namwe yaragiye abandi baragenda ariko itorero riracyakomeza amen Amen. itorero Kwa kanisa alijengwa juu ya mwanadamu. oya Hapana. itorero ryubatswe Kanisa linajengwa ifatiro juu ya msingi ry'intumwa wa mitume n'abahanuzi na nabii. amen Amen. Yesu Kristo Yesu Kristo we buye ndiye jiwe linaloshika nguvu ile nyumba. amen Amen. Ile pembe ya nyumba. Ndiye jiwe linashika nguvu pembe ya nyumba. nta muntu wanyeganye Hakuna mtu anayelitikisa. ahubwo rirubatswe Linajengwa linashika nguvu. amen Amen. rirakomeza Lina nguvu. Kristo niwe buye Kristo ndiye jiwe linashika pembe ya nyumba. Kwa mnajenga kwa ariko Kristo mitume na nabii. we buye Lakini rikomeza Kristo ndiye jiwe Muri we. linashika nguvu ile pembe. Muri we. Ndani yake niho inzu zose nyumba zote iwe zimekusanyishwa. inzu zose ziteranirwa Ipo neza nyumba zote igakura zinalinganishwa ibe vyema urusengero kuwa rwera iwe kabisa hekalu takatifu, ikuwe hekalu yake takatifu ya Bwana. muriwe namwe Ndani yake muriwe namwe nanyi mnajengwa pamoja kusudi mukuwe maskani, mube inzu yo kuwe maskani yo kubamo na Imana kuishi ndani ya Mungu katika roho. umungu Ndani mule ndani, iyo wagesemo ukifika mule inakuwa na inakwisha. ariko urashobora kuza mu giteraniro Kitu unaweza kuwa ndani ya kanisa. iyi Hii iteraniro ni kanisa. muno Hapa icara mu murozi muno icara mu busambanyi muno icara mu businzi icara mu buri kimwe cyose aha ukirushundura umurozi aratebera mu nyanja yamara gutebera mu nyanja haza harimo inzoka haza harimo ibinyamushongo haza harimo buri kimwe cyose ariko icumuro byashaka n'iki
ashaka samaki. Ashaka samaki. Waba muno utari gukira kutu. Winjira mu itorero n'ubundi rwego. Iyo winjiye mu itorero umenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ukamenya ati n'imico baterana n'icyaha. N'indaza guterana n'icyaha. Iyo wamaze kwinjira mu Kristo waba wamaze gushyirwa ikimenyetso. Amen. Imana iba yamaze kuguhitamo. Anakuarisha kuchagua. Amen. Uba wamaze kuvuga. Unakuwa wewe ulishazaliwa mara ya pili. Lakini hapa ni teraniro ni mkutano. Tuzabizera baadhi njoo waaminio ni wanani? Branham anavuga tuko Branham anasema hivi. Teraniro harimo imico mitatu. Kila mkutano yote kuna vipande tatu. Harimo umwizera. Kuna muamini. Harimo umwizera. Kuna muaminio. Harimo umwizera ko. Kuna muamini nusu. Harimo n'umutizera. Abo bose bahurira mu itorero. Tushobora kumenya uyu mwizera, uyu mutizera, uyu mwizera gahoro. Tushobora kuzamenya. Hawezi kuelewa. Ariko iyo mwizera yakuwa muamini wa kweli. Uterwa muri wa mubiri. Uvarwa mu iterero ugashika mu itorero. Ukageze ku mubiri wa Kristo. Amen. Ile ndio kanisa. Hadi mkwale wake. Tena mtawala wake. Yesu Kristo. Wa Mungu ule niwe mkwe. Ndiye kichwa. Niwe mkwe. Ndiye kichwa. Hakuna mwingine tawala. Hapo ni Kristo. Bali ni Kristo. Ndiye mtawala. Aliamuru je? Alitegekesha. Alitawala je? Alitegekesha. Neno lake. Amen. Alitawala na neno lake. Kanisa. Kutoka ndani ya mkutano. Unaenda ndani ya kanisa. Ndugu dada. Unakuna toka mahali mabaya. Mungu anakuwa alishakuchagua. Lakini hapa unakuja ukipenda. Kesho utakuja. Tena kuna mtu atafanya kitu. Tena utaogopa. Kabisa ni wako. Anasema kuabudu. Acha nikwambie tu. Na wakati kuabudu itaisha. Na wakati kuabudu itaisha. Mungu anatuambia hivi. Kweli kanisa la mahali. Kanisa la mahali. Kanisa la mahali. Kama hili sasa. Wapi Kristo wake? Unaweza jua Mkristo wake. Unaweza jua mwenye memba je? Anasema hivi. Kugira kumenye mambo y'utorero cy'akarere. Mwana memba wa kanisa la Ulaya. Mwana memba wa kanisa. Yule anakusanyika kila siku. Nutanga kimwe cya 10 n'amaturo. Yule anapanda ya moja ya 10 na sadaka. Barari ku murimo w'Imana akafanya kazi ya Mungu anapatikana. Amen. Niwe mambo y'utorero. Mwana memba. Akora kimwe cyose. Anafanya kila kitu. Anaangalia kanisa la mahali. Ule ndiye mwana memba. Lakini wewe utakusanyika ni moja ndani ya mwaka, moja ndani ya mwezi. Tutasema kwa mwana memba wa kanisa. Nakwambia tende na hivi juu ya kanisa, maendeleo ya kanisa mimi siko ndani. Tutasema kwa mwana memba wa kanisa. Ni vitatu vinafanya mwana memba wa kanisa ya mahali. Amen. Lakini ile kanisa tunasema liko ulimwengu tena kisha ingia ndani unatiwa pale unakuwa kiungo cha ile mwili. Gawa shetani akujaribu je hawezi kuanguka. Amen. Kwa kuwa mfalme Yesu alishakubali. Amen. Wewe ndiye lijiwe kumeza inashika nguvu pepe ile Petro. Torero kanisa nabasozi watu walioitwa. Torero kanisa nabahamagara watu walioitwa. Nabahamagara watu walioitwa. Ndio mpamvu zabona. Ndio sababu utaona abantu watu
babaye inkurikizi walikuwa kafuata babaye inkurikizi batabizi kafuata na wajue kumbe ndo yahamagawe mbele ya kuitwa ukabona umuntu unaona mtu amenye ukuri alijua kweli amenye ibyari alijua nilike ndani hao yarakurikiye alifuata igihe Aburahamu yumvishije hata Abrahamu alisikia sauti Aburahamu soka toka wino kuja ndamuhindura ubwoko kubadilisha taifa Abrahamu anatoka abwiye Sara Sara tugende tugiye Abrahamu ati ndaje konda tugiye ariko yumvishije akisikia sauti ile sauti ile hapana mbona tuende sasa Sara mwanamke kwa kutii akaenda Loti rero Loti naye kumfuata Loti ndio yumvishije kusikia sauti oya hapana Loti ule hakusikia wagize kwa Sara kwanza kama vile kawaida wagize kuinjira mu tumani Sara wagize kutumani Sara ya kawaida anafuata Abraham nenda wapi nisikia sauti baada utaniacha alikuwa kabisa namu yake Loti nguo Loti ndio ule Abraham anajiye Abraham naye anaenda kukuruti Loti akusikia sauti bageze mu nzira akifika ndani ya njia kuozana kunakuja pale kubera iki kwa nini toyumvishije kusikia sauti tazi byakurikije ajue venye nafuata niyo mpamvu zabo sababu taona itorero harimo abanyamubiza niyo mpamvu zabo itorero hari kwinjira nk'abasambanyi niyo mpamvu zabo itorero hari kwinjira nk'abacegerete niyo mpamvu zabo ibi byose bikwinjira mu itorero ndani ya kanisa bakaza wanakuja tajwe bumvisha kusikia sauti iyo wumvishijwe byose urabireka byose urabireka kandi kimwe oya urasohoka wumvishijwe uzabanira gusiga umuyobozi uramusiga umusitiri uramusiga uravuga ati kurikizana yesu amen genda uzi ko wahamagajwe icyo ni cyo urasohoka ubwo wahamagawe ugenda naendelea kuwachunga kama ule aliyekombolewa amen amen ariko wewe urasohoka lakini wewe unaondoka unakuja yako vyote aviache sisha yako awache ulozi wako awache kunegurana tumisisi shetani aviache nini na nini aviache nasema kwa ndani ya kanisa wiko ndani ya mkutano wiko ndani ya mkutano hawaliwasha mtu wewe ndani ya kanisa igihe uzasha mtu wakati ndani ya kanisa igihe uzatema wakati utatua kule mwili utaelewa utaelewa bageze mu nzira wakifika ndani ya njia tena Abraham Lutu na Ibrahimu wanaenda ndani ya mafurugano. none kubera Sasa mbona wanaenda ndani ya mafurugano? tiyari Loti aliita yinjiye datamushi aliingia bila kusikia sauti ibedata wa ndugu abahamaka wale walioitwa sarakumbi sawa nasikia sauti nanje kumvisha nasikia sauti kwezi chinjiro kikaba sote watukwenda kwa moja fatana makoki na matana ndani ya mashiko oya hapana kuko wewe kusha mwisho nanje ndikusha mwisho twese tunami mumwe mmoja kwa viki tunasikia nini impamvu tugibica sababu tunakuwa na mafurugano huko ni karibu kufuata naje kwishakira cha kusaidia watu pesa naje kwishakira ibyuba kutafuta cheo kumbe to waje kuki utakuja waje kutoa alikuja ndani ya kanisa waje alikuja kule kwa Kristo au kwishakira wewe unatafutia jawe yako hapo tuzaa ndio sababu tutakupatana ariko kwezi lakini sote nabishiringira kama matumaini ni Nabo moja kwizera kama ni tuamini ni Nabo moja mwamara kama ni mfalme mmoja. ni mmoja
kwezi tumbiza Sote kabisa angalia tutakuwa mmoja. Sasa ndicho tupa. Kuwa na kitu tutafia. Zicha. Tutaikana. Tusome maandiko ya Mfalme. Mmoja. Amen. Amen. Petro chini ya pili. Petro ya kwanza. Pili. Petro ya kwanza. Sheria ya pili. Mstari wa 4. Penezi. Usikie vizuri. Ni mumwege. Yeye ndiye jiwe lililo hai. Mkaribie, yeye ndiye jiwe lililo hai. Likataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu lilichaguliwa na kuwa lenye thamani nyingi. Nanyi mjengwe kama mawe yaliyo hai, kusudi mkuwe nyumba ya kiroho na taifa la Bwana watakatifu, kutoa zabibu za roho zinazoshukuriwa na Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Wakoe maandiko hayo. Maandiko yanasema hivi: tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu linaloshika pembe, lilichaguliwa tena ya thamani, na kila amwaminie hata yarika. Amen. Ule ndiye Yesu Kristo. Ule ndiye Yesu Kristo. Alikuja wanamkataa. Ndiye jiwe linashika pembe. Tena kwa Mungu lichaguliwa. Tukikatala sisi tunakubali. Amen. Tena anayemwamini hata hayalika. Hata hayalika. Ndio Mungu anatuambia eti mkaribie, ndiye jiwe linashika nguvu pembe ya nyumba. Mkaribie, ndiye jiwe kuu au hai, likataliwa na wanadamu, lakini kwa Mungu lilichaguliwa na kuwa ni thamani sana. Nanyi mjengwe kama mawe yaliyo hai. Amen. Nasi tuko ndani ya kanisa, tuko kama mawe. Amen. Kati neno na ubiri watu, waangalie wajengaji. Hii na hii wanakutanisha. Kila kitu wanakutanisha inakuwa nyumba. Wakati ya kutana haviwezi kuwa nyumba. Amen. Amen. Nikijengwa pamoja na ndugu tusali, tunakuwa tunaenda mahali pamoja, hatutafia kitu. Waefeso, ndiye jiwe lililo hai. Ndiye jiwe lililo hai. Wajengaji walikataa, lakini kwa Mungu lilibadilishwa na kushika nguvu. Amen. Neno Mungu tunazungumza kanisa. Kanisa la kweli linajengwa kwa msingi mitume na nabii. Mtu anaweza kushuhudia kazi yao, anasema jamaa yangu, wewe rafiki yangu, na wewe tunataka pamoja kwa washangazi wangu, tujenge kitu wanavifanya. Sio kanisa. Anasema mkutano au ni torero jimana tarishira hamwe. Sio moja. Oya. Torero jimana. Kanisa la Mungu tarishira hamwe. Sio kibina. Tarishibina. Sio kibina. Tarishira hamwe. Sio watu wa kushiriki. Torero jimana. Kanisa la Mungu wa Kristo. Amen. Amen. Waefeso sheria hii sura ya 3 sura tuanzie mstari wa 15 kufikisha 16.
ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo ahubwo tuvuge ukuri bali tuzungumze ukweli tukiwa ndani ya upendo ukurire muri ukuri wewe tukurire muri tukomaye ndani yake muri byose ndani ya yote ngo niwe yeye ndiye kichwa aliwo Kristo ndiye Kristo kuri uwo katika yeye niho umubiri wose mwili wote uteranyirizwa kuri unaungamana niho umubiri wose ndani yake mwili wote ndio unakusanyishwa pamoja ugafatanwa unashikanishwa kwa nuko ingingo zose hata wa kila kiungo zirigirirana nuko igice cyose sasa kiungo chote kigakora umurimo kinatenda kazi wacu wake cyagenewe kabisa muri Kristo ubu ndani ya Kristo ule ndipo mwili wote unakomaa unakomaa kwake kagira unakomalia ndani ya upendo ndani ya Kristo ndipo mwili unakomaa na tena ule mwili unakomala je unakomala ndani ya upendo upendo iye inafanya kama hakuna upendo unakuwa kabisa kukotana uko byanditswe juu binaandikwa hivi urukundo rukwica upendo ibyaha byinshi dhambi nyingi urukundo upendo icyo tegeko dufite hiyo amri tunayo Frere Branham yaravuze ati Mungu naye anasema hivi nta bindi bitugenga vile vinatawala oya hapana asheri ndaza bitegeko haiwezi kuleta kabisa amri yake umwari wese ndaza bitegeko haiwezi kuleta amri yake kandi nta n'igitabo dufite tena kwa kitabu cha cyo kwandikamo abakristo kuandika ndani wa Kristo oya na memba ngo turambo n'idini hatuko sehemu idini nibyo rigibitabo tena kuna kitabu sabe tusabe alikusanyika sabe tusabe kitenda cha 10 sabe tusabe yagiye kumwe alienda ndani ya kazi oya hapana tarito kweke kari itegeko dufite itegeko dufite n'urukundo ni upendo amen amen kandi ikindi gitabo tugira igitabo tugira ni Bibiliya amen amen tahandi tuja hakuna mahali tunaelekea tuja mu bwami bwa Yesu Kristo tunaelekea ndani ya ufalme wa Yesu Kristo tuja mu bwami bw'umuntu tunaenda ndani ya ufalme wa ari Mungu gitorero da bwami kanisa bavuga umunyaje wanje cyangwa umunyaje wa binaka gitorero mu bwami bwa Kristo ndani ya ufalme wa Yesu Kristo uraba Kristo Mungu watu wa Kristo tamlima ari umuntu wari wowe Mungu kahamu mahali ya kila mwanadamu yote n'ubutunzi bwanyu na utajiri wenu ushinzwe abadministrateri kisha wa administrateur nibo bakureberera hao wadhamini wale ndio wanapoangalia amen amen tuone kanisa ni utajiri wa Yesu Kristo tuone kanisa ni mwili wa Yesu Kristo iyo Kristo ari gutegeka wakati Yesu anaamuru ndani salama ndani ni salama tu kandi aho tena ni upendo iko ndani amen amen dufite itegeko rimwe iko amri moja ni upendo frere n'ukunda mwese ndugu ukipenda ndugu yako mukagira icyo mupfa unakuwa na kitu kunafia muzakikirana mtatulia ile swali bila kukokotana nuzakunda mwene ukipenda ndugu yako mukagira icyo unakuwa mupfa na kitu kunafia uzamuha bataraza utamsamehe bila kuja kuomba msamaha amen hakuna kupenda warukundo ile upendo uzamusubika itakusukuma kumsamehe ile ndiye kanisa la Kristo ubwoko bwasohotse ni kabila iliyotoka ubwoko bwavuye hirya no hino kabila itoka ngano na ngamo ubwoko bwavuye mu ni moko kabila kutoka ndani ya mataifa ndani ya kabila twebwe nta moko ndio tugira sababu sasa tulikuwa na makabila ntayo hakuna iyo bavutse ubwa kabiri ukizaliwa mara ya pili ubwa kabiri unazaliwa mara ya pili unabadilishwa kuwa kabila ya Mungu amen amen niyo mpamvu igihe abisiraheli basubiye ndio sababu wazee wakati walitoka bageze mu butayu fika ndani ya jangwa igihe baraki yahamagaraga baramu aza kuvuma abisiraheli wanamwita Baraba wakati aliingia agiye kumwitegereza kuwatazama avuga ati yewe
zitavumika kabisa ni kabila hayeselaaniwa. Igihe alitegereza wakati aliwatazama alisema hivi, ni kabila wanayoishi pekee, ni kabila wanaishi pekee, sio ngoko kama nini, sio ngoko kama Hutu, sio ngoko kama Chini, sio ngoko kama Chongo, oya alikuwa ni wa milele. Ndio mpaka hiyo sababu Abraham akamwambia Eliezer, anamwambia je, ushakuja kwenda kutafuta kabisa na kutumia jenda kwa chache na kukuana kwenda kutafuta kuchumba kijana wangu, je mundi kwa usende kabila nyingine, tusha mundi kwa kabila nyingine ahubusha kwa kaisha kabila yangu isalamu wati na mungu kwa Israeli mungu kwa Yuda kama kutumia kwa jamaa oya baba mtumia Israeli mbana baadhi watu mbana wa Yakobo mbana mtumia kwa ummo bali ndani nakono nasi leo kwa hindi tuko kubadilisha kabila ya Mungu. Amen. Amen. Tuyaraje mtu alikuja sasa na kuja charaza wanakuja kwaraza mtu anakuja kwese tunakuwa tunakuwa ni kabila ya Mungu. Kwese tunawana wote tunakuwa na Mungu. Hagati yetu hapo kuvugwa hapo kuvugwa kwa jamii ya dini kama tote kama msikia ndogo bila Kristo Yesu
mataifa twese sote tukikana na Kristo tunakuwa taifa moja. Amen. Tuamini nini? Ni upendo, ni amani, furaha, ni umoja. Amen. Ile ndio kanisa la Kristo. Wakati unasikia kanisa liko ndani kabisa, ubaguzi, niko huyu. Haujue kitu. Hauyaelekea mahali. Sisi kutazama kwetu ni mmoja. Ni kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Amen. Kanisa watu walioitwa. Kanisa watu waliotoka. Wanakuwa kabisa wazazi mmoja. Na macho yao Yesu Kristo. Ndiye mwongozi, ndiye mtawala, hakuna mwingine. Amen. Ndugu anasema eti sababu hatuko sehemu. Sababu gani hatuko sehemu? Sababu gani hatuko sehemu? Kanisa la mahali linatawala. Hakuna mwongozi na mmoja. Tunayo juu. Tupate kabisa ripoti. Ile ndiyo sehemu kabisa. Kanisa la Mungu linatawaliwa na neno lake. Neno lake linatawala kanisa. Amen. Amen. Sote tukuwe na bidii wa kukimbilia, wa kutafuta mapenzi ya Bwana Mungu. Tuelewe kile Mungu anayotaka. Amen. Waefeso 4. Waefeso 4. Tuanzie hapa. Sheria hii. Mugire umwete. Mkuwe na bidii. Efeso 4 mstari wa 3. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka w'amahoro. Amen. Wale kwa ndani ya kanisa. Mugire umwete mujitahidi gukomeresha kuwa mmoja wa roho kabisa, mkawa hariho umubiri umwe na mwili mmoja n'umwuka umwe na roho moja, kuko wakuwa mwahamagariwe ikiringiro uliitiwa katika matumaini moja cyo guhamagarwa kwanyu. kuitwa kwenu. Amen. Amen. Hariho umwami umwe, mfalme mmoja, no kwizera kumwe, kuamini mmoja, umubatizo umwe, ubatizo mmoja, ubatizo mmoja, hariho imana imwe, Mungu mmoja, hariho data wa twese, Baba wa sote, isumba twese, aliye juu ya hagati sote, yacu twese, katikati yetu sote, turimo twese. yuko ndani yetu sote. Amen. Amen. Ile ndio kanisa la Kristo. Kwizera Ndio kuamini mmoja. Amen. Amen. Imyizerere yanyu, Kuamini kwetu imyizerere yanyu. imani ya mitume. Itorero ryatangiriye Kanisa lianzia wapi? Yerusalemu. Yerusalemu. Pale ndipo kanisa lianzia. Ese ninde waritangira? Alianzisha Yesu Kristo. ndiye Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio watangije Ndiye alianzisha kanisa. ese ninde mutwe wabo? Ese naba refera. Ese ni babisho. Ese ni bande. Wanani? Kwa wabo Kichwa chake Yesu Kristo. Ese ninde uriyobo? Nani anayeongoza? Iwe. Ni yeye. Uyobora. Yeye binafsi. Kumutwe. Kwa kichwa. Uyobora. Anaongoza. Kabisa. Amen. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo Uyobora. ndiye anatuongoza. Waefeso 1. Ndiye anatuongoza. Ndiye anatuongoza. Waefeso. Tusome Matendo ya Mitume. Paulo Afrika hapa vile Paulo anasema
nta muntu n'umwe uratanga umuntu mmoja ufite itegeko ubwami bw'Imana. Anaamuru ndani ya ufalme wa Mungu. Ubwami bw'Imana, ufalme wa Mungu uyoborwa na nyirawo, unaongozwa na mwenye ubwami bw'Imana. Ufalme ni kanisa, nyirawo ndio ufite imitegeko, mwenyewe ndiye iko na sheria. Yakozwe nini? Matendo ya Mitume 20:27. Amen. Uko ndikenze. Maana sikujiepusha mbabwira ibyo Imana yagambiriye byose, na kuwahubiria habari ya kusudi lolote la Mungu. Nirinde ubwami, mjihadhari yenu binafsi, mlinde wose na mchunge kabisa Mwuka wera yabashiriye kuba mtakatifu aliwatilia ukuwa kabisa wachungaji. Muragire kusudi mchunge torero ry'Imana, kanisa la Mungu ibyo yavuze amaraso ile alinunua kwa damu yake. Amen. Umvishari mtu watanzi. Unasikia kuna mtu alitoa malipo. Ndio watanzi. Nani alitoa malipo? Ndirado mwenyewe. Maana yukayo Mungu pekee. Mungu pekee yambaye alivaa mwili sahani mwisi, anakuja hapa ulimwengu, anatoa malipo, yemera kubamba, anakubali kusulubiwa, iravuga ati yewe abashana balemewa na kuchumuze tuweze ukilishe hili yarash, alikuja yarahamaka, aliitwa arasa, anakuja. Amen. Gitotore ile kanisa Imana yalize amaraso yake, alinunua kwa damu yake, nicho kibuzi chake, hiyo malipo yake. Amen. Gitotore ile kanisa unaweza ingia mje. Wewe kitabu kuna namna nimesema eti ni kuzaliwa mara ya pili. Amen. Kabatizwa ni Mwuka wera, kabatizwa na Roho Mtakatifu, unatiwa ndani ya kanisa. Amen. Mtu hawezi kuitiliwa jamaa bila kuzaliwa ndani. Jamaa ya Asheri harimo Afia, Isaka, harimo n'abandi bana na Maho. Wale ni jamaa ya bavukiyemo, walizaliwa ndani y'umuryango w'Imana. Bisaba kuvukiramo, ugomba kuzaliwa ndani, na utaravukiramo utazaliwa ndani, unakuwa unachokea kule. Uvukiramo gute? Unazaliwa ndani je? Kingia ndani ya ubatizo. Pale ufata shemezo, ukamata shamba, ukafata intego, ukamata lengo, wamara kufata intego, ukavuga ati ndizeye, ninaamini iye kuva mu byoni kutoka mu yandi ko ndani ibadilike. Narindi umusambanyi, narindi umurozi, narindi umuntu mubi, baragiye kubireka induki ibadilike mu bwami bw'amasezerano. Amen. Itangiye kukiata vile kuba winje kugaruka Satira Nikodema. Yesu anaambia Nikodema, taravuka ubwa kabiri, tarabyabwa n'amazi na roho, umubatizo niko kugaragaza gufasha icyerekezo cyo guhindukira ubuzima bwawe. Iyo ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo, ukavumiriza umwami n'umukiza wawe, ndio na bado anza safari. Bado unaitwa unaanza safari. Unajasha msora. Neno natija. Abona hamagaye. Bado niita. Narabatora. Niwachagua. Abona tora kuchagua. Narabesha. Niwatakasa. Abonesha. Nitakasa. Niwapatia ulembo. Amen. Ngobwile ni ulembo unapatia. Alijimanga sisi bila kusika kupakara kucha hose. Popote wanalielewa. Wanalielewa na masemo yake na maduka
Utatembea vitabadilika. Uzakutana na mwene se batoya. Utakutana na ndugu yako kidogo. Mtandukanye musebanyije. Waachana na mnazozana sana. Hanyuma ngukuja muganga. Unasema ndio ndio. Yuko naelekea wapi? Wa mtu warakara Ule mtu alikuwa nasirika wa zamani. wa mtu Ule wibu yache mtu wa mbaya wa zamani. saba ngapfe Na kuomba akufe. buhihi wa chera Ule mtu wa zamani alikuwa anakuja kofu. buhihi wa chera wa mwana wa Kwa sababu alikuwa anaona kaandika kazuri. asheri wa chera Asheri wa zamani. Anaachilia saba ngapfe kanja na kuomba akufe. ngapfeho Atoke. ambaye ambaye asheri shaka Congratulations. Many